Good morning mga ka-John-Johns and welcome back again to my channel. Jesus here! Today guys is November 13, 2020. Oh! Maglaag taron, grabing ladwagang laag. Diyan na, aning sakay may truck. Isa kay may truck eh. Namay mo sa kay Kidroron, Matog, Manila. Si Jinky. Wow! Nagiging bata. Pinguban ko, kaya naglago, kaya lahay ka dyan sa balay. Balay ha, ang balay nga Bulawan. Arka sa panagdain. Ikuranan sa masakiton. Oh, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Nung meron og panglaw kay Mularga si Jinky Matog Manila. Limbarok pa ni Wama ko'y silver stick. Okay, Belen man nakaliptan. Oh, ginoo ko kaning-kaning. Hingalibato to tiguang na sa gamay. Silyasyo sa itong katiguang ko sa Hanoy, nagsakay kong auto. Nagkaligaw rin nga si Jinky. Bye-bye Jinky. Bye Buhol. And mga yato dito kay anong kanang dahil ang kantahan mga yato. Adios. Penultimo adios. Sawat ka si Rizal. Isang pagkain na ha. Saan mo patanaw Gidro. Magkatanaw na Gidro. Grabe. Grabe. Kanang naay mag-vlog ko kay arong tanaw ni Jinky kisang tao nga to sa abot sa Manila. Darag sa pinar nga mata kag Manila to sa Manila. Ngay iwanay mo katkat sa dakit. Nakuwag-kuwag. Oh, nagto nahi mo pa nanay ba nahi mo model sa Jantra kamang-kama namin sa barangay Panglao Lourdes Libles Rosaroso and mabalik na rin guys ito namin naabot namin sa airport karong amo pagito Kidro amo pagito kung sa yung reaction nung makakita Kidro kay karon pa ko makakita Kidro grabe ka rin nakabukit na makaluksong syudad man siguro na sa Isra di na city. Matanaw tag Idroron. Sige sa for now sa mong bitsaan kay maglingi-lingi sa ko sa kakiliran kay karon pa ko kita mga bahay mga dagko. Naman rin mga bahay mga dagko na. Pareho ram po ni sa Alicia. Sige, bye-bye. A few moments later. Ay, dire mo diretso na daglupan. Hala, lakaw kay purgahon sa muna. Kompleto. Kompleto ba kung windshield yung requirements? Na sila windshield.
Sir, katulang mo tanan. kaya lang, katulang Ah. mo ano sa wag. Kinahanglan na ito. Kante ka to sir. Bye-bye, Jinky. Uli na me. Wala kay purgahon mo na Jinky. Ampere, oh. Nagalis siya mo na, ampere. Diyan na may abot naman ha. Ball Panglang International Airport. Sabi lagi sila viola yun. Tata sila, gipurga sila dito. Na magunay pakpakunan, beda na. Hoy, pastilan mo na. Lagi lang. Doble na na, napakaisang pula, ako na. Tuhan, nahagbong na gimog, pastilan dolor. Kung napay kaonon na ng, isa? kaonon pa ng windshield. Dapat ito bang? Asa man dito Nicole? Nga naara na, hopwa pa. Naog na din. Yan namin sa airport guys, tataan ako mga prinsesa ng daog. Singke, ang prinsesa sa kalingan. Ano, bubahan na ka na. Bumati singke. Babay pati. Nila pero. Bukan lagi bukan. Bye-bye, paalam. Uli na may guys, wala may kita-kita. Kasunsan, may intro ng abot na traffic. Tawapas din sa naglaaw-laaw. Uli na may guys. Uy lami. Ato na po may syudad maglaaw-laaw. Thank you. A few moments later. Abot na may guys. Ano na may city. Puno na, papunon ni nato ha. Ato na yung papunon.
Panday ni, mayaman challenge. Mayaman nga tayo sa rampos nga ni. Ano ang tag... Sabon. Wings. Dara. Orange. Dara na. Dara na. Orange. Wala may lang eh. Basulot man. Sulot. Unam. Wala lang. Mayaman challenge. Okay, thank you. Tara, ano pa kita? Siyam po na ipatulot. Tara, tama na po. Okay. Dara. Dara. Oh, dara. 1, 4. Dara na. Mayaman challenge. Sir, magkuhan mo ka lang itong tayo kuhan. Diyakan ito. Duk-dukon. Guys, nagpadaplin rin yung pinari ka. Ano may kwarta? Gutom na ko. Mabaho sa dali. Mayaman na. Nagpaat bang bitipon. Ay, kagdugo. Ari na may tawag. Madara yan. Hindi na mo mayaman. Diyan na naman tayo mag-inasal. Ato basta kay gamay. Ato sa ning planohon. Plano kami ada 500 Masa may order online. Yan natin. Pag mga white kwarta, awat o mga ginasal. Nilang mayaman challenge. Dapat nito na mong order guys. Manama. Lang. Ikaw lang. Mayaman challenge. Nag-diet man ko ka na rin o kanon. Yes. Naman. Ha? Nakuntid. Nagawa namin sa mga sakyanan. Dami sa parking lot sa kuan ICM ron. Magpili rami among sakyan na asa ko masaka asa ko ganahan. So naman may mong tudyo tanan. So it's time na nga manguli. Kay kapoy hapon na anda. Hindi pa uli na pod. So, salamat mga ka-Junjans and good luck and bye-bye! Shout out time mga ka-Junjans! Unang-una, mega shout out kay Jomel Manatad. Thank you so much for always watching sa ato ang mga video. Another mega shout out Teacher Sabina ang akong idaan. Please subscribe to the YouTube channel of Teacher Sabina. Another shout out, mega shout out Ativerse Vlogs. Thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Salvi Aranas. Yes, thank you so much. Salvi Aranas, mega shout out from Mambaling, Cebu City. Oh yes.
Mega shout out Aquaboy. Daghang salamat sa kanunay pagtanaw. Watching from Saudi Arabia. Okay, thank you so much Aquaboy. Another shout out, mega shout out kay Net Ikalia. Mega shout out kay Nida Smiley. Another shout out, mega shout out kay Ace Jan Rabuya. And mega shout out Emilia Llamazares, watching from Tanay Rizal o Tagaloon Bohol ni Sida. Another shout out, mega shout out kay Ning Largolota. Another shout out, mega shout out kay Princess Sofia Rodavia. Mega shout out kay Clara Climaco. Another shout out, mega shout out kay Ana Limular. Oh yes. Mega shout kay Mega shout out kay Etra Dremor. Mega shout out kay Jovelyn Alia. Another shout out, mega shout out kay Nina Olivar YouTube channel. Okay, mga pang insan, daghang salamat insan at please subscribe to YouTube channel of Nina Olivar. Another shout out, please support also the YouTube channel of Julius TV J Bacolpo. Okay, gagaw po din ako magtagsa. Julius TV J Bacolpo YouTube channel. Another shout out, mega shout out kay Victoria Palas. Okay, daghang salamat. Mega shout out usab kay Kagorio TV. Oh yes, always watching our video. Daghang salamat Kagorio TV. Another shout out, mega shout out kay Corona TV 20. Okay, just visit the YouTube channel of Corona TV 20. Mega shout out kay Boholana on the Go YouTube channel. Oh yes, thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Angelic Boholana. Mega shout out kay Rubisi Magala YouTube channel. Mega shout out kay Miriam Tomoling. Okay, daghang salamat sa kanunay pagtan-aw sa atong mga video. Mega shout out kay Angel Mend, akong classmate. Yes, Angel Mend. Mega shout out, mega love shout out kay Lady Jules from Queensland, Australia. Yes, thank you so much, Lady Jules. Another shout out, mega shout out kay Izel Salo YouTube channel, ang akong silingan. Mega shout out kay Vel Kabayan Vlog YouTube channel. Another shout out, mega shout out kay Hector Tubis YouTube channel. And also, mega shout out and thank you so much, Ma'am Mavigel Vlog YouTube channel. Okay, nagpangat na sila, nag-promote din sa og channel. Og mao na nagtabang sa ato ang YouTube channel. Mega shout out kay Bibi Esquilia Gindolmanon. Okay, ang ako ning itaan. Mega shout out kay Mary Grace Meth Hamboy. Okay, nagkasalamat sa kanunay pagtanaw sa atong video, Mary Grace Meth Hamboy. Mega shout out also kay Flora Reds. Okay, nagkasalamat Flora Reds. Another shout out, mega shout out kay Gina Tadina YouTube channel. Okay, thank you so much Gina Tadina. And mega shout out also kay Agnes Doyog nga to ani sa gawas nga taga Kalingana mo silingan. Mega shout out kay Mario Ebrada YouTube channel. Thank you so much Mario Ebrada. Another shout out, mega shout out kay Glenn Magdasok. Okay, thank you so much. Mega shout out kay Jaime Paler. And also, please don't forget to subscribe the YouTube channel of Jusback Moto Vlog. Mega shout out also kay Nids Cover Hinautan. Okay, nga na sa Alicia Public Market na sila tindahan. Mega shout out kay Mark Golosinda YouTube channel. Don't forget to support sa YouTube channel also ni Mark Golosinda. Also, mega shout out kay Michael Bersano YouTube channel.
And of course, don't forget to subscribe also the YouTube channel of Nigel Boholano. Subscribe also the YouTube channel of Raul Salo nga nasa Saudi Arabia na sila. Mega shout out to Raul Salo. And of course, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjuns TV, and magpadayon ta pag-upload sa atong kada-adlaw sa atong YouTube channel para malingaw tang tanan. And may nalang ko, din nila lang tataman. O dagang salamat mga ka-Junjuns, and goodbye!